reka ngusuze we mukunzi wacu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye biraza guterwa n'ingengabihe y'aho udukurikira uherereye. Nyaboneka nta kindi wowe usabwa uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe ukagenda urikandaho, ubundi tukajya tugana gatanu kuri gatanu. Ndaza kuba ngenda ngaruka kuri drone y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyaboneka mvugira ngo Imana barwanyi ba M23 basenga ntago ari Bayali. Ni nyuma y'ibitero bikomeye cyane bikomeje kuba bigenda bigabwa n'abarwanyi b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane aho babigaba ku gisirikare cy'umutwe w'inyeshyamba za M23. Ndaza kuba ngenda ngaruka ku buryo drone y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaje kuba igenda irasa ku basirikare b'umutwe wa M23, ariko Imana iza kuba igenda ikinga akaboko. Turaza kuba tugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu. Ndaza kuba ngenda ngaruka nibura abaturage 15 bapfuye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gitero gikomeye cyane cyaje kuba kigenda kibasira aba baturage, aho abarokotse bakomeje kuhagenda basaba ndetse banatabaza leta yuko yagenda igira ikikora ubuzima bw'aba baturage bukareka kuba bwajya mu kaga. Ndaza kuba ngenda ngaruka kandi nyuma ya Amerika abayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakaba bari muri UI gusaba ibihano ko byafatirwa igihugu cy'u Rwanda cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda RDF. Ndaza kuba ngenda ngaruka muri Rucuro 400 bakaba bashoje training hano ku ruhande rw'abarwanyi b'inyeshyamba za M23. Turaza kuba tugenda tubigarukaho cyane cyane mu makuru yacu abagiye agezweho. Reka nyaboneka ngusabe, reka nyaboneka tubyinjiremo hamwe n'andi makuru yose ndaza kuba ngenda nyagarukaho. Nyuma y'uko ku munsi w'ejo haje kuba hagenda havuga ibitero karundura by'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane cyagabaga ku barwanyi b'umutwe w'inyeshyamba za M23 mu bice bigiye bitandukanye, nk'uko twaje kuba tugenda tubigarukaho. Magingo ya amakuru atugeraho akaba yemeza yuko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri wa 4 tariki ya 7 Gicurasi zagabye ibitero bya drone mu bice bya Muja ho muri teritwari ya Nyiragongo, ahari abasirikare b'umutwe wa M23. Ibi bitero bikaba byarabaye mu masaha 7 y'igicamunsi cyo kuyu wa 4 nibwo igitero cyabaye, ndetse urusaku rw'ibisasu yarashe rwumvikanye mu mujyi wa Goma hose. Amakuru atugeraho akaba ni uko iyo drone yaturutse mu bice bya Rugari yari igambiriye kurasa abasirikare ba M23 bari ku burinzi, gusa ku bw'amahirwe ntabwo yigeze yica cyangwa ngo ikomeretse n'umwe. Kuri wa 4 kandi ingabo za leta ya Kinshasa zari zarashe mu bice bya Karenga muri teritwari ya Masisi, nabwo zikoresheje drone zica abaturage, nk'uko Loris Kanyuka yabyemeje abinyujije ku rukuta rwe rwa X. Kuri ubu hari impungenge z'uko ibitero bya leta ikomeje gukaza mu bice bigiye bitandukanye. Gira ngo ibi bitero bibari kuba bigenda biba umunsi ku wundi anga mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bikaba biri kuba nyuma y'uko haje kuba hagenda haba ibiganiro by'amahoro byabereye mu Ntex, aho impande zombi zumvikanye ko zigiye gutanga gahenge hakareka kwatakana ndetse n'ibindi bitero. Ni mu gihe nubwo ibi biri kuba hano ku gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Ituri, abaturage bagera kuri 15 bakaba baje kuba bagenda baburira ubuzima bwabo mu bitero. Kuri uyu wa 4 itariki ya 7 Gicurasi abaturage bagera kuri 15 bishwe mu gitero cyitiriwe inyeshyamba za ADF Biako, seta y'ubucuruzi iherereye muri teritwari ya Mbasa mu ntara ya Ituri. Amakuru avuga ko abagabye igitero kuri uyu wa 4 ushize mu mujyi wa Biako bakigabye ku manywa y'ihango, bituma
abaturage bahunga. Ubuyobozi bw'akarere yavuze ko ingabo zakurikiranye abo bagabye igitero. Iki gitero gitunguranye cyahungabanyije umujyi wa Biako ubwo abaturage bari barimo kujya mu mirimo yabo itandukanye ya buri munsi, nk'uko inkuru dukesha Radio Okapi bivuga. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko itsinda ry'abanyeshyamba cyangwa se za ADF zaturutse mu majyaruguru ya Biako zateye santere y'ubucuruzi mu gihe cy'imvura yoroheje, zirasa amasasu menshi mu byerekezo bitandukanye, ubwoba buhita bukwira mu baturage. Amakuru akaba akomeza ko aba baturage baje kuba bagenda bakuramo akabo karenge, baza kwihutira kuba bahunga kubera ubwoba bari bafite. Ni mu gihe kandi abayobozi ba Kongo bakataje cyane cyane gusabira ingabo z'u Rwanda RDF ibihano, nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatiye ibihano igisirikare cy'u Rwanda RDF zishinja kugira uruhare mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu abayobozi b'iki gihugu bakomeje gusaba umuryango w'ubumwe bw'u Burayi gutera ikirenge mu cy'Amerika no gufatira ibihano igihugu. Ni umurongo umwe mu rwego rwo kuri uyu wa gatatu ushize, Minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo Patrick Mayaya i Buruseli, aho yabonanye n'abayobozi batandukanye b'umuryango wa UI uherekejwe na bamwe mu babitsi bazwiho kugira urwango mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi ni ibiganiro byabereye i Buruseli, hari icyicaro cy'inteko ishinga amategeko y'u Burayi, biba hagati ya Minisitiri Muyaya na Khaled Vatamusi, perezida w'inteko ishinga amategeko ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi na Afurika. Baganira ku bijyanye n'aho inzira yo kugeraho kw'amahoro igeze mu burasirazuba bwa muntu muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Abinyujije ku rukuta rwe rwa X kuri uyu wa kane, Minisitiri Muyaya yagize ati: umuryango w'ubumwe bw'i Burayi ugomba gutera ikirenge muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugafatira ibihano igisirikare cy'u Rwanda n'abafatanyabikorwa bacyo mu byaha bikomeje gukorerwa abaturage bacu. Yakomeje kandi asaba ko UI kugira uruhare runini mu gushyigikira ingufu z'ubutabera ndetse n'ikurikiranwa ry'amabuye y'agaciro akurwa mu buryo butemewe muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, nk'uko Muyaya yakomeje ko bagenda abitangaza. Muyaya arasaba UI gufatira RDF ibihano nyuma y'uko itariki ya 2 Werurwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafatiye ibihano RDF n'abayobozi bayo barimo umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga, umukuru w'ingabo zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi, umuyobozi wa diviziyo ya 5 w'ingabo z'u Rwanda Major General Rutika Rusisi, ndetse n'umuyobozi w'ingabo z'umutwe udasanzwe Brigadier General Gashugi Stanislas. Amerika ishinja RDF n'abayobozi bayo gutera inkunga gahunda ya M23 ikomeje kuba irushaho kuba ifata ibice bigiye bitandukanye bya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bigaragara nk'ikibazo gikomeye cyane kandi gituma kuba uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 ukomeza kuba ugenda wigarura ibindi bice. Kuri uyu wa kane itariki ya 7 Gicurasi, abakomando 416 bo mu rwego rw'ibanze ba AICE bashoje amahugurwa ya politiki na gisirikare yabereye i Kanombe muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Umuhango wo gusozwa uzi ku izina rya Pasauti wari uyobowe na Bertrand Bisimwa, muhuzabikorwa wungirije wa M23 ushinzwe ibibazo bya politiki na diplomasi, imbere n'abayobozi benshi ba politiki n'igisirikare b'uyu mutwe.
ishami rishinzwe itumanaho rya guverineri wa Kivu y'Amajyepfo rivuga ko mu minsi 6 abayobozi b'imidugudu abavuga rikijyana n'abayobozi b'utugari 10 two muri teritwari ya Nyiragongo bahawe amahugurwa ku ngengabitekerezo n'amahame y'umutwe wa AS23. Mu ijambo rye umuhuzabikorwa wungirije yashimangiye ko byihutirwa kwandika igika gishya mu mateka ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo gishigiye ku ndangagaciro z'ubumwe bw'ibihugu abanzi bakomeza kuba bagenda bakomeza. Ubwa mbere haje kuba hagenda hasya dore ko mu myaka yashize ani Bujumbura higize gushya ngira ngo muribuka igihugu cy'u Burundi kibanye neza n'igihugu cy'u Rwanda hagiye hifashishwa indege za Rwandair zagendaga zivoma amazi mu kiyaga cya Tanganyika zikajya kuzimya iri soko ryahangaha i Bujumbura. Maginga yengaye rero nyaboneka ndazuko ngenda ngaruka ku cyaba cyatumye iri soko riza kuba rigenda rishya byose mbigufitiye 5 hano mu makuru yacu. Ndaza kuba ngenda ngaruka hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gihugu cy'u Rwanda abanyeshuri babiri bakubise animateri bamusiga ari inoge b'abakobwa. Aba n'abanyeshuri babiri bakubise animatrice wabo bamugiriye intere akaba ari mu bitaro nk'uko turaza kuba tugenda tugaruka kuri iyi nkuru. Umugaba mukuru w'ingabo za Rapid Force aravuga ko amaze kugira ingabo 45,000 cyangwa se 450 nk'uko turaza kuba tugenda tubigarukaho. Abanyarwanda kandi bamaze gutahuka kuva muri 2023 yafata umujyi wa Goma barenze 8,500 nk'uko ndaza kuba ngenda mbigarukaho. Nyaboneka reka ngusabe nimba ari ubwa mbere ugeze hano reba hano handitse ijambo subscribe ugenda urikandaho ubundi tujye tubana 5 mu makuru yacu abagiye agezweho. Ngira ngo iki ni icyumweru cya gatatu kigiye gushira amasezerano yagendaga asinyirwa Montex aje kubagenda arangira. Kuyu wa kane tariki ya 7 Gicurasi umwaka wa 2026 ku isa 7:20 huro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye igitero simusiga zikoresheje drone mu gace ka Karenga gatuwe cyane. Aka gace kakaba gahererewe muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ahangaha hari kubera imirwano ikomeye cyane. Itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ihuriro rya AS23 rikaba rivuga ko iki gitero cyahitanye abasivile benshi kandi bituma abaturage benshi bahunga. Iri huriro kandi rikomeza rivuga ko mu guhangana n'ubu bugizi bwa nabi bukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ryongeye gushimangira ko ryiyemeje bidasubirwaho kurengera no kurinda abaturage b'abasivile hohoterwa ibisaso bitavuga ndetse no kuba aba baturage bakomeza kuba bagenda bahura n'uruva gusenya ndetse ipfu zikakomeza kuba zigenda ziyongera muri aka gace. Ibi bikaba bibaye nyuma yaho rero uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 ukomeje kubugenda ugabwaho ibitero n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umunsi ku wundi, ari n'akabaturage bakomeza kuba bagenda bibaza aho ibi bizagenda birangirira. Kurundi ruhande ibice bigiye bitandukanye bya mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo bikomeje kuba bigenda biberamo imirwano, dore ko ku munsi w'ejo nibwo twagendaga tugaruka hano muri Karehe ahaje kuba hagenda habera ibitero bikomeye cyane byaje kuba bigenda bituma abaturage benshi bahunga ndetse bava no mu byabo. Maginga yangaya rero muri Masisi naho ubona ko ibitero bigikomeje cyane naho hongeye kuba hagenda haterwa. Kurundi ruhande nubwo ingabo z'igisirikare cy'u Burundi zikomeje gufatanya n'iz'igisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo kugaba ibitero bikomeye cyane mu bice bimwe na bimwe bya muri Masisi ndetse na Kivu y'Amajyepfo, i Burundi naho ibintu ntibimeze neza.
nyuma yaho kuri uyu wa kane tariki ya 7 Gicurasi wari umunsi uteye ubwoba ku bacuruzi bo mu isoko rya Kinamba riherereye muri zone ya Kinama muri komine ya Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi, nyuma y'uko ryibasiwe n'inkongi y'umuriro ikomeye cyane. Abatangabuhamya bavuga ko iyi nkongi y'umuriro yatangiye ahagana mu masaha y'isa 2 za mu gitondo maze yibasira igice kinini cy'isoko, cyane cyane igice kirimo ibicuruzwa byaka umuriro karimo n'amavuta yo kwisiga. Serivisi zishinzwe kuzimya umuriro zahageze zitinze nyuma yaho gato. Kugeza ku isa y'isa 6 bari bakigerageza kuzimya umuriro. Biravuga ko amarira n'agahinda byagaragara mu maso y'ababuze ibyabo byahiriye muri izi nkongi z'umuriro nk'uko bigaragara, dore ko imodoka za gisirikare cya FDNB arizo zariho zizimya iri soko. Inkuru dukesha Iwacu Burundi ivuga ko bamwe mu bacuruzi bagerageje kwishora muri uwo muriro ngo barebe ko hari icyo bakora, ariko abashinzwe umutekano barababuza ku mutekano w'aba baturage. Guverineri w'intara ya Bujumbura ndetse n'umuyobozi